Hadin ba ukli do ko Voice of the People Party VPP ba Ardent mila basay mo. Ulwan ban pensyai hanong ston ba ka jingpyndu tiket yu ba marbiang nong sit. Kadai halor ka jingdon kti jung u ban apply ka prospective mining lease na sarkar India. Ban yo ti Dewïong. Ka belapen sakiru do ka wei ka video ka ba ula ai ko blay yu Chief Minister Konrad K Sangma. Kabelami hakaway ni kilat patay kubor. Lasaki baki rinsan social media na po West Kazil District kila Shlei di kijing yakan tho baki komen babun jan. Kaway kapang kablakam kluj bah kadai halor ka jing tho bau ba Ardent uang yu nong Kyiad Dewïong bad Hooid bad yu nong Kyiad. Yakin ni ginong senador haki rinsan social media ki penya seriem yu ba marbiang ba ula syapundu tiket namar bau dei nong Kyiad Dewïong. Bari yu ba upkerman ling do pat uba ka VPP ka ai tiket Wadla uday unong bu dukan Kyiad lani wine store. Oh no, coal mining, but oh yes, wine store. Ong katay kijing tho. Balapan sa priang ling ba ki WhatsApp group pair, but kumjuru haki status yung kiriw shimen. Lasaki bagani kamat jing yatay kirinsan social media kalat nemba. Hakapa ki don, ki ba yang scam bait bat ka VPP lada penyang yano ru, but don pat ki boong ba kims ngau tenat show ya ka jingle jong ka VPP.